imbaraga zikiza indwara zananiranye izo zirari. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo ni iza Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo ni iza Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi imbaraga zose. Bakunzi ba BTV televiziyo BTV ndabaramukije. Uri wamanya kuganiro Power of Blood, imbaraga z'amaraso. Karibu ndagwaye ikaze aho uri hose, aho uradukurikirana hose, ku mugabane wawe suriko. Yesu agumugisha, Yesu akure neza. Ni ikiganiro gifite imbaraga, ni ikiganiro gikiza. Uraza kucumviriza, uraza kubyibona ko nawe. Ariko kandi imbere yuko dukomeza, manzi ufate amazi uyashire mu kirahuri uyiyegereze iruhande yawe. Fata amazi uyashire mu kirahuri. Power of Blood, ikiganiro imbaraga z'amaraso, ni ikiganiro gikemurira ikibazo wari ufite. Wari ufite ikibazo cy'indwara, wari ufite ikibazo cy'ubukene, wari ufite ikibazo any problem, ikibazo cyo cyose kiragukemurira icyo kibazo. Niyo mpamvu nagutumiriye, manzi ushikira mu cyamazi ngaho umaze urabona igitangaza cy'Imana. Abaroma 8:8 niho havuga ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Birashoboka waragwaye, birashoboka warashomereye, birashoboka, ariko byose tubifataniza hamwe kugira ngo bituzanire ibyiza. Icyiza rero uyu munsi urakibona mu izina rya Yesu. Uri burwayi bwose warumanye igihe kirekire, uri bushomeri bwose warumanye igihe kirekire, uyu munsi ndakubarira yuko ibyiza ugira ubibone mu izina rya Yesu. Icyiza kigira kivuke ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Umuhinga w'ibyuma ariko aradufasha, araza kudushiriramo intahe. Wumve abaje muri United Pentecostal Church Kigobe ukuntu babonye ubutabazi, ukuntu ibintu byabo bitagenda neza ariko bikagenda neza. Icyo ndagutumirira ni ukuza wibuke Yesu Kristo yakwijije abanyamibembe 10 hagarutse gushima umwe. Ndakora wowe kuramurikirana ube umwe umunyamibembe yaje gushima mu rusengero, yaje gushima mu ngoro y'Imana, ndetse aranahaba kuko abarundi babivuga ngo aho umukecuru atoye uruhindu ahita mu ruganda. Karibu hano mu Kigobe, ku mashuri y'abashimwa mu Kigobe uzahabonera ubutabazi. Abantu baraza batari bake badukurikira biciye kuri BTV, abantu benshi baraza badukurikira biciye kuri Albert TV onarenage, ndetse n'abandi ko baradukurikirana ikibiriraho biciye kuri YouTube wandika Albert TV maze ukacubona ibiganiro bya byatambutse n'ibi tuba turiko turakora ikibiriraho. Kandi abari mu mahanga ngiye kubazanira program shasha vuba, nabo bari program shasha. Ubwo ubutanda babarira program shasha y'abantu bazahora dukurikirana, nzabivugira hano kuri televiziyo BTV no kuri Albert TV. Program y'abari muri Canada, y'abari muri Amerika, y'abari muri Australia, y'abari no ku Burayi no kuri migabane ya Afrika, bazoba bafite umwanya tubasengera live ikibiriraho biciye kuri ino televiziyo yanyu Albert TV. Karibu rero Yesu abagire neza, karibu Yesu abahe umugisha. Uyu munsi ngenda gukure mu bugaragwa bw'indwara warimo, uyu munsi ngenda gukure mu bugaragwa bw'inzara warimo, uyu munsi ngenda gukure mu bugaragwa bw'ikibazo warimo. Ariyo mpamvu nakubariye, fata amazi uyashire mu gikombe, fata amazi uyashire mu gikombe. Ayo mazi mu kirahuri hari uri kuravuga ati ngo nafite ikirahuri, fata kariya gacupa kari transparent, kariya gacupa kabonerana. Nawe waba ufite ikirahuri kibonerana ariko nta gikombe kibonerana ndabona, wafata ikirahuri. Udafite ikirahuri ubyirekere, ntabwo ukoresha ikindi. Swati ikirahuri cyangwa agacupa ka plastike kabonerana, maze uwuzuze amazi. Ayo mazi ngenda yasengere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Data, mu izina rya Yesu ndahinduye amazi, ndahinduye amaraso ya Yesu Kristo. Afite imbaraga, akiza indwara iyo ariyo yose. Arakiza ubwandu bwa sida, arakiza kanseri, arakiza intandara, arakiza ubwandu butera
kubabara mu mafyigo, arakiza indwara y'ubwonko, arakiza indwara ya estoma ari bita iriseri, ibikomere byo muri estoma birakira, arakiza mu gitereko, umuntu atakwibaruka aribaruka inyuma yo kunywa amaraso ya Yesu Kristo, umugabo atagira imbuto zikwiye aragira imbuto zikwiye inyuma yo kunywa amaraso ya Yesu Kristo. Ayo ni amaraso y'imbaraga akiza indwara zose izifite amazina n'izidafite amazina. Ayo maraso ya Yesu Kristo ari mu rukingo rukinga indwara zose, zaba iza malaria, zaba iza korera, zaba iza corona, indwara zose hano muri ayo maraso ya Yesu Kristo arimo urukingo, arimo protection, arimo ubutsinzi, arimo gukunda akazi, arimo kubyara abahungu n'abakobwa, arimo imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka wera ni wowe ukora ibitangaza, winjiye uhindura ayo mazi ahinduka amaraso ya Yesu Kristo. Urakoze Yesu Kristo, urakoze Mwuka wera, urakoze Data wa twese. Tugiye kumva intahe uhereye none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ushobora kunywa amazi, ushobora kunywa ayo mazi, unywa ayo mazi, uyanywa amazi, uyanywa amazi ntakiri amazi asanzwe, ahubwo ahindutse amaraso ya Yesu Kristo. Ayo maraso ya Yesu Kristo aragukora wowe uri kurangurikirana, aragukora ibitangaza wowe uri kurangurikirana. Komeza urangize udepoze igikombe, maze maze urahaguruka aho uri, nk'uko ubikoze, urahaguruka aho uri, maze urahumiriza ku maso yawe, urasubiramo aya majambo ti Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, umbabarire ibyaha byanje, unkorere ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Wasubiyemo aya majambo, ndizera ko wasubiyemo amajambo, nuko urazamura amaboko yawe, maze urahumiriza nk'uko ndikora urabikora iminota 3, maze urasohora ibintu cyane, urasohora impemu cyane, rimwe kabiri gatatu, sohora impemu zawe, sohora. Hari indwara zikuzira mu buzima bwawe, ukomere ku buryo kuravuye ku buzima bwawe. Jini Maimuna, Jini Makata, Jini Mahaba, Jini Mauti, iyo jini yose subiyane catch fire umuriro urakuva ko mwizina rya Yesu. Rekura buri ndwara zose zidakwiye ku buzima bwawe, umwuka w'ushobeye ndakwiye ku buzima bwawe, umwuka w'ukene ndakwiye ku buzima bwawe, aho wari wowe rwose ndavuze ngo akira kuboka mu izina rya Yesu. Ndacanga ngo imigozi yose bari bakojeje, ndavuze ngo umuriro komeza usora impemu, inshuti mukunzi, komeza usora impemu, rebo shikiriya nakanya gato, komeza usora impemu, urasubira urabe televiziyo nta kibazo. Naje kuri televiziyo nahurije ku maso, kuko ndiko ndasengera ubuzima bwawe, ndiko ndabohora imibereho yawe. Nakore kuri uyu munsi ngo ndakuzaniye ibyiza, ndakuzaniye inkuru nziza, ngo byose tubifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ibyo byiza urabironka mu izina rya Yesu, n'akazi urakaronka mu izina rya Yesu, n'ugukira urakira. Ejo nawe uzagenda kwipimisha uzasanga uri muzima mu izina rya Yesu, Amen. Yesu akumugisha, Yesu akugirire neza, Yesu akumugisha. Abashiminari kare ku rusengero cyangwa muturungikire kuri WhatsApp plus 257 75 78000, urayibona no kuri screen. Yesu akugirire neza. Wowe ushaka gutanga akwikonekta kuri aya mavuta, wowe ushaka kwikonekta kuri ijambo ry'Imana, wowe ushaka kubiba imbuto yawe, wowe ushaka kuduhereza ikigaciro cyawe, munsi ariko nimero za Kashi urazibona, nizaye ku Kashi urazibona. Naguhaye naho waba ufite ubundi buryo, naguhaye nimero ya WhatsApp, ushobora kunyandikira nkakubarira, cyangwa ukagenda kuri www.albert.tv/onarenage, maze ukagira transfer uko ari kose, maze ukikonekta kuri ayo mavuta. Yesu akugirire neza, Yesu akumugisha. Reka rero maze ukurikirane intahe, maze turagaruka. Yesu Kristo aguhe umutima wawe wifuza. Amen. Na mimi ninashimama hapa nikishukuru Mungu juu familia yangu yote ingali hai. Lakini juma jana ababanye baragombye kunjyagagura bagomba kumfata utuntu tutariko. Majirani walikuwa wanataka kunikamata kisi siko. Uko bagomba kunjyagagura nanze n'Imana yayo kirangore. Walikuwa wananitukana, lakini Mungu naye alikuwa ananitendea. Abo n'umukobwa bagomba kunjyagagura, abo muri kandi bakagomba wakwabo na mtoto mwanamke walikuwa wananitukana na wengine wananitukana. Ariko bishimira Imana abikoze. Lakini ninashukuru Mungu kama ametenda matendo makuu. Ngongera ngashimira umukozi w'Imana, amatusha yaransize
yanangiriye akamaro. Ninashukuru ajili ya mtumishi wa Bwana, mafuta amenipaka imefanya kazi kwangu. Muhandi hose nagiye nta amavuta ndonka narose handi nagola yaro. Fasi yote nimeenda, mafuta nimepata hapa, hakuna fasi nimeyapata. Kwa hiyo ninashukuru Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anje mpakazenga kugira ngo shimire Imana. Na mimi ninashimama hapa nikitaka kushukuru Mungu. Kubera umwaka uheze ndi muzima n'umuryango wanjye. Kwa juu mwaka wote unaisha niko mzima na familia yangu. Ongera ngashimira umukozi w'Imana yasengeye ku munsi wa Mungu narimwa. Ninashukuru Mungu ajili ya mtumishi wa Bwana ameniombea siku ya Inga nilikuwa mgonjwa. Kandi yari karatwigisha tubwira ibigiye kudushikira. Abashobora kubyumva muza murabitegera. Kila wakati kwa natutabiria anatuambia vitu vitafika. Kila mtu awe anasikiliza na masikio yake. Bariko baravuga kwa Mungu yuko tuza kubona igitangaza. Walikuwa wakisema siku ya Inga tutaona muujiza. Naragiye gusaba hana akazi kwa mbere. Nimeenda kuomba kazi siku ya kwanza. Usanga ahantu hari abantu barenga 50 bananiwe no gutera amabuye. Nikakutana nafasi watu wanazidi 50 wanashindwa hata kutupa majibu. Imana yarangiye imbere ndabishobora kubarusha. Mimi Mungu amenienda mbele nikabiweza kuliko wengine. Ushika naho umukoresha avuga ati urashoboye. Hata na mwenye kazi akasema mimi John ninaweza. Iryo shimwe nico cubahiro nabihereze ku Mana yanjye. Hiyo shukrani ninashukuru Mungu. Ongera ngashimira Imana kuko n'abana banje batari hafi bangarukiye. Ninashukuru Mungu kwamba hata watoto walikuwa mbali na mimi wamenirudilia. Ongera ngasaba Imana ko yoduha amahoro n'amaramuko muri mwaka tugiye gutangura. Mimi ninaomba Mungu atupatie amani katika huu mwaka huko mbele yetu. Akatwongera mafuta yo kwemera no kwizera. Atuongeze mafuta ya kuamini. Akongera akaduhezagirira umuyobozi wacu. Abariki mtumishi wa Mungu. Akamurinda imiyaga n'ibihuhusi. Amulinde kila jaribu lote. Natwe aduha imbaraga n'inkomezi. Adushoboze gutegura no gutahura. Na sisi atupatie nguvu na kuelewa. Abumvise ijambo Imana ibaheze. Wewe wote mnasikia hii ushuhuda wangu, Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Gushima kwanje nanje hari umuririmbyi yaririmbye indirimbo ni nk'ikorasi avuga ngo hari vyiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Kwa ushuhuda wangu mimi ninajua kuna mwimbaji ameimba akisema kuna mengi mimi ninaweza nikashukuru Mungu. Ejo nabonye Imana inkorera ibitangaza ntari niteze na. Jana nimeona miujiza Mungu amenitendea vitu vyenye sikuwa najua. Nagiye muri vile ndi muri vile nukuri ibintu byabaye naje ubwenge bwaratembeye. Mimi nilikuwa mjini vitu vyenye vimeteka hata mimi sikuwa nabifikiri. Numva umuntu ahambaye cyane ambwiye ngo ururuke. Nikasikia mtu ananambia nishimame nitoke katika gari. Kumbure je narizi yuko ari ahantu agira ntume. Kandi sinagize nivyagira ntume. Nilikuwa nadhani fasa nataka kunituma na sikuwa najua ni kitu gani atanituma. Acharama amafaranga ati genda kwa Sioni uguri impuzu ene ikukwiye ikubereye. Akanipesa akanambia wende ununue basi na kuendea. Numva ndaryohewe. Nikasikia furaha sana. Mukugenda mukagenda ndiyumvira ati nari bibitse gute bibaye gute Kwenda nilikuwa najiuliza ni vitu gani vinanifikia, ni vitu gani. Nagomba ndabasabe abantu bumvise gushima kwanje mumpera amashi amapane Wetu mupigie makofi.